ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯣꯕꯤꯟ ꯍꯨꯗꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯠ ꯑꯦꯅꯤꯚꯔꯁꯔꯤ ꯗꯦꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯗꯣ ꯑꯃꯅ ꯔꯤꯑꯦꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ 1951ꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯕꯦꯁꯤꯌꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯨꯟꯁꯤꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ 1961ꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯗꯨ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 1951ꯗ ꯈꯔ ꯕꯦꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯐꯣꯔ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯐꯖꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯦꯡꯒꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯤꯌꯔ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ 1873ꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 2(3)ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯒꯣꯔꯜ ꯕꯦꯖꯤꯌꯔ ꯐꯖꯅ 1951ꯗ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ JCILPSꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯗꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯣ ꯔꯤꯆ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦड ꯕꯠ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟट ꯇꯧꯕ not yet to translate it into action. It is very much difficult. That is why it is very much unfortunate and we appeal against and the population commission semibado madu in practically translate thabda torga population si oigani si togani si asuk laigadam asuk si laigadam I was a bit clear maduna apagi galumi khado khaju su acho mukti benum oigani ana e minsang oigani dai abi amusu bada NRC national research and oxygen masi very Hadani gani government of Manipur assembly pass over NRC semani NRC si semba targati Manipur di natraga not only India di la kana tapa mapang di sangai government singa se masi national research citizen JCILPS fasna adoption lo implement of targati hai komisina foreigner ni masina aduni mantra adu la ni ko masi bata ida lai adu la ni for example Phunindro Konsam kada lai singmai da ma ka lai ba ma mapa kana mai mama kana no same that way man define to what mai na NRC se masi fully same maga adoption to what targati laiba lamdani atopadi foreigner oigara amoigara mokai singado chap chaba magi particular maming matha laimam chabam by for everything can be identified indeed in that way we can easily identify masi foreigner ni masi nate mafam se populi poktum na se easily we can find out maramutna ekoi leiba manipur gi miyam su leiba adum tongan ba elomi nataba tongan ba adum indigenous people nataba mayam sangjam dena masi ekoi gi tongan economy ta kai jam masi gi pressure malai sam si pon ra ekoi su ekoi gi leiba adum ba manipur gi miyam three the indigenous people whether mat tribal oigara amoigara ikante pan ekoi su what culture level ga na ekoi su yamna ting thokna ekoi gi leiba ekoi gi itho ekoi gi duty ekoi thaba what culture ma yamna le kai bane de ma hena saglaga ekoi ya atopada ekoi thaba pidana na ba atopuna thaba gundana na bagi ekoi isagi thaba isa sunu na bagi adu pot sisu JCILPS digi mipong kudimak na daga manpur leiba miyam singna su madu yamna lomna khandi bugalo na ekoi yamna ekoi leiba indigenous people sing ase masi ekoi what culture lai si ekoi culture ekoi tradition ekoi economy everything ekoi preserve to bugalo na ekoi yamna future leiba adumba jati ma adumba nation ma adumba indigenous people ma community ni kanai padabudu masi manpur miyamna lobiu dengan man government su makata na su tribes si satha bugalo na indigenous people sing ase masi kanana bagi acho work madu protection ma kilana bagi akan na thau mayam ma makata na lokyo atam khara tawda da bagi khara ulai pali torga toki bagi very unfortunate begini maramna tawda gati very clear thongna leina thabak tobiu dengan Manipur gi asingba indigenous people sing ase kan bada Manipur government acho thudam lobiu people sing lobiu akoi su lojake mayam puno thoro kai struggle tominasi for the promotion and protection of indigenous people I will offer first tell them mayam phone thank you all